पाउचेदी युमफम ओइबा मरोइबा पाउ खराब दे तौजरी हाई कोर्ट ना इराबोट पो MLA नि हाइन लाउथोखिबगी मयोक्ता हेनरी ना सुप्रीम कोर्ट अपील फाइल तौरे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की जस्टिस MV मुरलीधरन चलिबा था असि की तरह मंगादा पीखिबा इलेक्शन पिटिशन नंबर 2 of 2017 की जजमेंट अमसुंग ऑर्डर अमदा ओक्रम हेनरी बो मार्च मारी लिसिंग अनि तरह तरेता पांगथोखिबा तरामथोइ सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मिखलदा 15 वांकई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA नि हाइकिबा रिजल्ट अदु चनहंदना थमलगा मिखल अदुता महाकलंबा तौनखिबा कैंडिडेट अनि की मनुंगदा अम्ब ओइखिबा युमखाम इराबोट पो EAC असगी MLA नि हाइन लाउथोखिबा जजमेंट अदुबो सिंगदारुदना ओक्रम हेनरी ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दा सिविल अपील अमा फाइल तौरखरे ओक्रम हेनरी सही कुंट्रागा तरुक अपप लैखित्रप ओलुखोय मंत्री पुखरीदा लैबना अवेलेंट ओइदुना सिविल अपील अदु चलिबा था असिगी कुंडा लेबाक असिगी एपेक्स कोर्ट असिदा फाइल तौखिबने माके अपील अदु सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दा लौसिलबा मतुंगदा था असिगी कुनिथोइदा माके सिविल अपील CA अदुगी डायरी नंबर 10921 ऑफ 2021 ओइना अयाबा पिरखे लोइनना कोर्ट असिगी लैरिबा चना कंगलोन की मतुंगिना मासिदा फाइल तौरप पनबा रजिस्ट्रेशन तौथन लौखलगा खननबगी मतम लेप्ट्रिङैदा अरान अहुइसिङ स्क्रुटनी चेक तौनबगी पिरिबा नुमित मरफुद्रानी अदुगी मनुङ चना स्क्रुटनी पांगथोक्लबा मतुंगदा महाकी सिविल अपील अदुगी रजिस्ट्रेशन नंबर पिखरे महाना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर न पिखिबा जजमेंट अमसुङ ऑर्डर अदुगी मयुक्ता फाइल तौखिबा सिविल अपील असिगी नंबर 1666 ऑफ 2021 ओइना पिखरे माकी सिविल अपील असि काउंसिल राजेश महल की खुथांगदा अपेक्स कोर्ट असिदा फाइल तौरखिबने हाउसिंग सिविल अपील असी एपेक्स कोर्ट असिदा खननबगिदमक मरी लेरबा कोर्ट सेगी डिवीजन बेंच अमगी कोज लिस्ट दा अथोबा मतमदा हाबलागनि हाबिगी थाजबा लैरे हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर की जस्टिस MV मुरलीधरन था असी की तरह मंगादा जजमेंट अमस ऑर्डर लाउथोखिबा इलेक्शन पिटिशन नंबर 2 of 2017 अदु कुमजा लिसिंग अनि तरह तरेट के मार्च मरी दा पांगथोखिबा तरामथोइ सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव मिखल अदुगी रिजल्ट लाउथोखबा पंथदना एप्रिल तरह मपल लिसिंग अनि तरह तरेत हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा जुमखाम इरापोट सही मरफुगा मथोइ अपोकबा लाइकिदबा वाई अंगांग याइबा खुराई अहुम गैना फेटनस्टर ओइदन फाइल तौरखिबने इलेक्शन पिटिशन अदुदा ओक्रम हेनरी बुना रेस्पोंडेंट नंबर 1 ओइना कोनसिलगा रेस्पोंडेंट नंबर 2 दना नोंगबैबुम वांखैराकपम लेकाइदगी राजकुमार प्रियवट्र सही अंकैगनि थोय अपोकबा RK मैपक्सना पुसु कोनसिलखिबने पांगथोक्रेबा मिखल अलुदा इलेक्शन पिटिशन असके पेडेंस्टर ओरिबा वाई इराबोट ना BJP की मिरेप ओइदुना लंबा थेंगनखेबने अदो ओक्रम हेनरी ना कांग्रेस की टिकेट मिरेप ओरक RK प्रियवर्धना ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की मिरेप ओइखिबने अतोप पाउ अमदना नागा पॉलिटिकल इशू की मतागदा होम मिनिस्टर ना स्टेटमेंट थोकम मरम चादे नागा इशू असी इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर की इशू नते पॉलिटिकल इशू नि हाइबा भारत सरकारना खंखराबने इंडो नागा पॉलिटिकल तोरकसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की थौजाल अमदे नागालैंड ने जानरबा मतुंगदा मसिगी आउटकम असि लाकदबने नागा पॉलिटिकल सॉल्यूशन की अरुब तंकक असिदा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ना ऑफिशियल स्टेटमेंट थोकपा हाइबसी ऑथोराइज्ड प्लेटफॉर्म अमनते आइना NSN GBRN की MIP ने थोकपा चरोलमना हाइरे चरोलसना मखातना हाइरिबना हौकी बलिसिंग अमगा चांपन मरफुद्रा तरेकी अगस्त अमदा इंडो नागा सीजफायर असि ऑफिशियल ओइना लाउथोकपा लोइना प्राइम मिनिस्टर के लेवल दा अहोंबा तक प्री कंडीशन अमता यावदना अमदे थर्ड कंट्री अमदा वरी छानपा आइना जानखिबने नागालैंड की चीफ मिनिस्टर ना न्यू दिल्ली दा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह का वरी छानखिबा अमदा नागा डे दा बाटोन तरोकलबदी मसामक नागा की फ्लैग सिंखतबदा सरुक यागनि हाना खंगलखिबने अदुबा यूनियन होम मिनिस्टर असिना नागा की तोंगान बा फ्लैग अमसुंग कॉन्स्टिट्यूशन पीबगी मुक्त लैरिबने थौंगसी नागा मियामबु इकाबा पीबने कनागुम्बसिना नागा की एरिया दा नागा की फिरान चिकटपदा तरामनो ओगे अदुबा नागा पॉलिटिकल इशू असी मरु ओइदे हानि लौबदी यारोय इंडिया दा ब्रिटिश की शासन लैरिङै मतमदगी नागा पॉलिटिकल मूवमेंट की इतिहास असी लाखरबने मरमदुना नागा की फ्लैग असी कनागुम्ब फोर्स अमददा सरेंडर तौरोय नागा की इशू असी की मतंगदा वरेप मपता लौब लैत्रिबनिना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह की स्टेटमेंट दा नागा मियामना पुनिंग लांतकफम थोकति आना सेरोलसिना अरोइबदा पलकले अतोप पाउ अमदना गवर्नमेंट आलू की माmaldi hnthadri Ateidi hnthadri मणिपुर गवर्नमेंट की कैफेन VD की कमिश्नर बॉबी वाइखोमना था असि की कुनमरी दा तोगान बा पोलम तरग तरेट की ममल लाउथोखिबा अदुगी मतंग तमैके क्यादगे रिएक्ट तौनरखरबा मतुंग ngasi अनुबु ऑर्डर अमा थोक्तुना आलू की ममल लुपा कुंथ्रा ओरंबा अदु लुपा कुंदा hnthadri
lemhauriba item singi wanadi mamal hanthaba leitre ngasi state ki KFNVD Consumer Affairs Food and Public Distribution thokpa anubu order amagi matungina apunba item taraga tariki manungda alu gi mamal retail price ta hanlapa kuntra oirambadagi luba kunda hantarake adubo lemhauriba item singi mamaldi hanthaba leite hiramasi matang da government tha asi kun mari te lepkhiba mamal adu lalolitik tawba mi khara gi interest ta thokpa order ni haina mege kyadagi react tawnarakibane Banbazai KFNVD ki Commissioner Bobby Waikumna tha asi kun mari da tongan ba polam taraga taret ki mamal Laothokkhibagi asina order adu thokdringai ki namit khani ki mamang da leramba mamal lagi hena wangkhalakre khangawdana pot ki mamal hegalakba asi lockdown lakani haibagi miyam da leiriba akiba aduda khudong chaba lawraga kanagumba lalon ba khara ki interest ta tarokpa thawla aina make gyadagi hangnarakibane State ki KFNVD Department Essential Commodities Act 1955 ki section 3 ki makhada lepkhiba Port ki mamal asi Imphal Bazar Wholesale Shop singi mhut chingna pichalakpa port ki mamal adu jimbam waraga Price Fixation Committee na recommend tawbani ana phangdokhibane Wafam adu ki matangda state asi ki mahiroi singi organization kya gi maikidagi pendabab kya phangdoklakhibane Manipur Govt.na ki Price Fixation Committee ki recommendation ki matungina lepriba port ki mamal asi nongmanini ki manungda khangen hengal e makha tarakba atopa pau amadasu Myanmar da rebel singna army ki post ama Lousinkhre Myanmar da Khutlai paiba ethnic armed group current National Liberation Army na Thailand ki border manak leiba army ki post ama khudum chanchnkre and official source ama phongdokle current National Liberation Army KNLA ki Khutlai paiba KNU ki armed wing ase Myanmar da khwaidagi liba ethnic armed group amane lubasina Thailand ki awangnomsu thangpa town oriba mahong songga manak leiba thaule hata da leiba military ki border force amad attack tawraga khudum chanchin bangam khibane chathagi ba attack aduna misimina amadi asoka pan kyanang ki aina KNU gi foreign affairs department ki head oriba sautong mina pangdoragle Myanmar army ki chief oriba min on alaina thangchina bitta pangthokiba member tara leiba Association of Southeast Asian Nations ki akhanaba samida ba hingsa gi oibu thawung sing kudak tagi leplaga di haib gi janaba ama purakraba matungda thawung asi chatharakibane February amada military na ong san chu china luchingba civilian government ba mafam chingthaduna ku tawkhraba matung sida miyamna janing da ladana protest tabi khongjang changthalakibada haujik phawbagi oina protesters chatre jangkhai hena sikhre aduga lising hom changwarom henbana jail da fajinun thamli aina assistant association for political prisoners ki maiketi ki phawdoragle nagalamarom dana tribal health center ki laboratory Mirang thuhoure National Free Diagnostic Scheme ki makhada Laga ki tongan ba ana laying sangchingda makal yang kai tarit ki test lemna tauba haukrabasu chanten district ki molchamda leiba travel health center di mai abad ising phangdaba na maram oiraga lab ki equipment leirabasu test makal amata tauba yada badagi Mirang thuhoure Manipur lenga ki travel affairs and health ki makada leiriba laying sang asigi phiba masi paumi kambu amanako ki chief association Khengjoi subdivision amade ki SO Khengjoi block na punasa thagiba khongchat abada phiba masi da leiramba thengnarakibane Doctor ama nurse ahum lab technician ama driver ama amsung chowkidar ama leiriba laying sang asigi matangda laying sang asigi MO in charge Dr. Thongamna laying sang asi hidak langthaki wanadi thoidokpa awatpa leitrabasu molja masi mai amadi ising asi asuki matik ware mai amadi ising leitaba asina maram oraga hospital asina konba mafamda leiba anabasingna karigumba test tabu mathau tarabadi Myanmar amadi Imphalum da chanare masigi mathakta khullasi asi popo mobile network amada phangdabana maram Waraga lenga ki anu i pau amala ku matam dasu matam sana phangdabagi awaba kya amas mayoknare marmasina hiramasida lenga ki mari leina basina miyang changbiduna hospital gi staff amadi kontrasina tengnari pa awaba asi ko hanbiyo amromda phibam soklaba ana laying sing adugi matang da molcham village authority ki member lungkhongam da makhatara duna kalentha gi matam da celsius degree nifurung gi chang hena chariba khul asida leiriba laying sing asisu lenga chabo hospital nate Kulgi jum amada kunjasina laying ki khudong chaba khara phangnaba lahen bane adubo kullasida mai amadi ising ningthina phangnaba asina laying ba chatpada khudong chadaba kya mayoknare marwaina anaba amagi test tawna bhona bada hanadi kullasi ki PIC da test tawa chatrabasu Myanmar manung da chatuna test tawa yarambane adubo haujik Myanmar da thoklibi irak asina maram oraga ana laying ki phawba Myanmar da changba yadre maram asina kunjasina thengnariba awaba asida lenga ki mari leina basina piyang changbiyo Makatarakpo atopa pau amadasu Turkey na COVID-19 Sndorkpa thingnanaba April 18 full lockdown Laothokkhre
Tarki na libak asida COVID-19 Sndorkpa thingnanaba Laothokkhre khongthang oina April kudbapandagi ahuraga me tara taret Faoba libak asida full lockdown Laothokkhre haina official source amana phangdorakle. Tarki gi ona COVID-19 case Sndorkkhibagi chang hengalakhiba amadi bi sibagi chang hengalakhiba na maram oiraga President Tayyip Erdogan full lockdown thambagi wafam adu Laothokkhibane. Haukiba pung kunmari asigi matam asigi manungda Tarki da COVID-19 gi infection asi lising kontraga taret chahum taragani thoi oire aduga sikiba mi masina chahum yankai hum thoi oiri aina health ministry gi data na phangdokle. Arubida content sing asigi maruiba pau khara asiba pau damjariba Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang biri bukuna makpathaga chari channel asina tumda kanarabadi subscribe tawi subscribe tawi molina like and share tawu su kawe kanuk namukpo amukana thagachari